حزن دموکراتیک خواجبو رزگار کرنا رقای آماده دیکن و امریکا ریل پیش کنترل کرنا باجار عزازه دگره. لحف کرنا که روسی و امریکی لسر چنار سروک رژیم سوری و رکبری سوری و رشگری بو جنیف استانبول دجفن. فروکین ترکی گندن دهو که لباشوری کردستان توباران دکن و کشتن 21 لشگرین ترک لنافشه نسیبینی. دوباره سلاف. جیوینا نتوین یک بوی لجنیف بو کشبرین سوریه تک چو پشتی کو خواسته کن زخته لجوا کناف نتوی بکن دکو 500,000 کشبرین سوری لهین ولاتین اوروپی بلاف بکن. لهلا کدنه و تدی کو یکتی اوروپی و نتوین یک بوی سوز ندان دکو کشبرین سوری در باسی اوروپا بکن هین ولاتین اوروپی ریل پیشیا کسین کل ولاتین اوروپا به جه بونه دکو کاربن مالباتین خود در باسی اوروپا بکن. هر وها جیگر وزیر یه در و یه امریکی دازانین که اول سر سوزا خانه که 10,000 کشبرین سوری در باسی امریکا بکن و ده او بلز لسر در باس بناوان کار بکن. ده همان مجاره داره خستن لهاورچونه ین لناوا اوسکا و یا بریتانی و انجمن کشبران یا نرویجی رخنان نونان ولات اوروپی د کنگره جنیف یه جبو کشبران کرن داکو او نل گوری و کرسین کلسر رونن هر وصار رخصتن دیار داخویانی که دا دیار کرنه که همو ولاتین که کنگره جنیف دا د کشبری هزاران دبون پشتی که کشبر کرنه و لگوری ریخستنا اوکسکاف که تنه ولاتین کانادا آلمانیا و نرویج سوز دانه که ده اوه پیشوازی کشبران بکن. حکومت ترکیه خواه آمده دکه داکو 72,000 کشبرین سوریا که یونانستان به جه بونه وگرین ترکیه و ده لسر سه ناوندال نافچه دیلی که به جه بکن. هنجه دران جه ریوبری آوار یا کشبران یا ترکیه را دیار کریه که ده او دهیاما 24 دمجمیران دا ناسنامه بدن کشبرین سوری دما که در باسی ترکیه ببن. ده همان دمه دا روزنامه خبر یا ترکیه دیار کریه که ده کشبر در باسی کامپان لبراوا مدیلی یا یونانستان بکن بلیا کوان وگرین ترکیه و ده 4 هیوین بیداجی دست به وگراندن کشبران بکن. هیزن براوا ترکیه دیار کریه کوان به دهانج کشبرن جبناوه لنیزی براوا ایجای رزگار کرن. هیزن براوا ترکیه دازانین که پرانیا کشبرین سوری بونه و ین دن جوالات سومال، یمن و فلسطینی بونه و دازانین که بریا دمکه هیزن براوا ترکیه ریل پیشیا 3,000 کشبری گرتن دمکه خواستن خواه بگهنن براوا لیپسوس یا یونستانی. مجارا کوچبرین سوریه مگنگشه بکنه لگل مافناس و پسپورت دواره کوچبران دا برز حسین چلبی جو باجار لونبرج آلمانیا لگل منه برز حسین تو بخیره تیوی بولتانی خواندن و سر ویکی چیه سر هلوستین اوروپا و ترکیه دما کوهین دخوازن جبلی کو کسان لأوروپا بجیه بکن وان وگرین ترکیه اگر کو او کسانه جو ترکیه و جنوشتانه ترکیه رازی بیانا موی برای خوابدان اوروپا؟ ایوار باش از خوازم در خود در فته بدم سیرو تشکیلیا خوش بود تیما اورینتیا بود تناکدی بدون پیاکرن از بردوامی براسیج جیرت خوازم جبه بود تنی رسر کفتنیش کسایتی یک خوازم گلکس پاس راست سپاس باش او راست بود شده کرم کرد گلکی راست کسک بخواست ترکی بمایا برای خانه دا بحری برای خانه دا یونان پر خلق دوی درفت دوی او دوی هولدان خنقين بن آبون تشتاق هاتي وخيا كرم حياة أنا تشتاق يعني يكيتي أنا بنتوي براستيج بو بنابرا بك تشتاق الجنيف برج داوي تشيبو از بين بك بانك دينوال كويرد دلشولك يجبر حماد تشتاق جاي دا ياخد جاي أصلا داوي از جی دوی باوریه دمه گوت دولت نمایه دستی خوش نبره حمیز پنابر بکه پنابرش نبره حمیز بکه مثلا پنابریه وقتی خیا کردن ابن هداوی راسی بوی مثلا بازرگانی ترک و دولت اروپی حمه
یەکیتیان نابنەتەوەی کەسێک چ کەسی هەیە بازرگانیە بێ مەسەلا هەندەکە لێ وەک تێخویاکردن هەیە ئانا کەس پەنەبەری حیانە دەوڵەتی ئەوروپی هینا قەید نەبوون هینا مافێ پەنەبەری بڕاستی نەدانوانە پەنەبەریە گچێ بوو ئەپێلا بێداوێگی چێ بوو هەژێک پڕ مەزم بوو لێ جواکە ئەوروپی جواکە دەولەتە مەسەلەی سیاسی ئەوروپا دە ji bo wilo ez bêjim mesele bi dawî hatî divê heme dewlet ser meselê bisekinin çareseriyekên esasê yer bimînin ew jî bûna Esed ser silatê. Belê birêz Husên tu jî wek mafnas û pispor di warê koçberan de gelo heta çira dayê maf ji wan kesara heye da ku qebûl nekin vegerin Tirkiye li Ewropa çi welatî be bimînin. Abxwe hevpeymaniyê navdewletî matê waxirkayî venegerin deverek ew nexwazin. Yanî gavak dewlet heqî mafkî dide penaberkî ji ber got astengî li dewleta wî pişwî hene ji ber got gava wî vegerîn dewleta wî na yanî metirsî ser azadiyayî metirsî ser jiyana wî heye. Tirkî jî îro wek tê xuyakirin شقان بيجن نبيجن تركي جي دولتك إيرو أو لكاريا بيجي لاواز بيد إذا ما داويد تقينات تقين شدن روجنامبان سوري بخوا يعني إيرو دسترجيل واد به تنقرتن تنكشتن كسي سوري بنابرة سوري لتركي إيرو ندولة تاريخ دجين براستي جبولو نج ما في جباج بربح حمسة دما وسدمي إنساني جي سدمن دجي هنن نج ما في كسي بري بنابرة سوري بتركي بكر جبر أو داخوازوا آية كمين نتركية داخوازوا خوازن دركي بقرن روجي خوا يعني مسوقر بكن أو لكارية روجي زاروكي خوا مسوقر بكن. بله بهیویا وانجی کوچیانا که آرام بجین مافناس و پسپور دواره کوچبران دا جلونبرگ آلمانیا برز حسین چلبی گلکس پاس بود دم بشداریته. بله تماشاوان هجا دنوچه که لزگین دا هاتیه کل دیار بکره لگاراجا باسان تقینک چی بویا بیکو تهرگولین زیده لسروی نوچه تانها بلا ببن. هر وها نهاجم بولتنا خبر دوام بکن لباشوری کردستان فروکین ارتش ترکی در باسی سینیوری حریم کردستان بونه و هجمار گند لنافچه آمدی یا بسر دهوکه و توباران کرن. هن جدران باجر دهوکه اورینت نیوز را دیار کرن کو ایرودان سبه هجمارک فروکین ارتش ترکی در باسی سینوری باشوری کردستان بون و به بهانه هبونا گریلاین پکک هجمارک گند نافچه آمدی یا بسر باجر دهوکه و به 16 موشکان توباران کرن کو تا نهات آگاهی درباره زیان مادی یان جانی نهاتنه دیار کرن. هر باکوری کردستان هاتا زانین که حکومت ترکی قدغگرین لسر هین تاخ نافچه ایدل یا بسر شرنخه و ایرو پنجشنبه و را کرن. لگوری هین جدران که باجر شرنخه دیار کرن که ارتش ترکی قدغگرین لسر هجمارک تاخ ایدل یا بسر شرنخه و د مجمر 4 سبه تا نه ایواره ج ایرو و را کریه و د ولاتی کاریبن چنو هاتنه بکن و پیدوین خوشی به دست بخن. هجای گوتنیه که حکومت ترکی جه 18 سباتا ای سالوا قدغگرین لنافچه ایدل را گیهانده بود. دیسا لباکوری کردستان پفشونین تون دنابرا ارتش ترکیه و یکینین پاراستان سیویلان دا لنافچه کفر شرنخ و نصری بینه درکتن هوله و حتی زانین که 21 لشکرین ترکی حاتنه کشتن. هفره زیگشتی یکینین پاراستان سیویلان دریا داخویانیه که دا دیار کریه که هزنوان ده برافانی باجارین کردی دا لدیجی ارتش ترکی بردوام دکه. ده داخویانیه ده هاتیه که یکینین پاراستنا سیویلان برسه و هجمارک ایریشن ارتش ترکی لنافچه کفر شرنخ و نصیبین دانه و کیمانی 21 جه ارتش ترکیه هاتینه کشتن و هجمارک دنجی بریندار کتن. بله تماشاوان هجا ایرو 69 سال سر به داروکرنا دامزرینر یکمین کومارا کردی د دیروکا نودا در باسته به. بریا 69 سالان وکه ایرو قاضی محمد جعالی کومارا اسلامی و هاتبو به داروکرن پشتی 11 ماهان جرا گیهاندنا وی ج کومارا محاباده را. قاضی محمد کی بو و چه دکر در راپورا بده اما آگاهین لسر جیانا ویناس بکن کام به هفره تماشا بکن. دامزرینر یکمین دولتا کردی د دیروکا نودا کرد و یوک قهرمان و سمبولک جبر خودان و آزادی را ددانه نشانه.
قازی محەممەد ئانجی پێشەوا محەممەد لاوێ قازی علی قاسم میرزا di sala 1901 li bajarê Mehabadê Rojhilatê Kurdistanê jî dayîk bûye. Qazî Mihemmed guhdaneke mezin dida zaniyariyên olî û li gel zimanê Kurdî fêrî hejmareke zimanên din jî dibû û ziman ew Erebî, Farsî, Tirkî û Frensî herûha guhdaneke dabû zimanên İngilîzî û Rûsî jî. Di ciwaniya xwe de qazî weke berpirsê çand û hunerê di yekemîn dibistan li Mehabadê hate danîn. Wiha dest bi berevaniyê di ber dîrok û mafê Kurdî de kir. Di rêya belavkirina çand û hunera Kurdî lewma ew rastî astengiyan hate. Li gorî zaniyarî û agahiyên berdest dibêjin karîzma Qazî Mihemmed di piştgiriya wî ji xizanan re dihate xuyakirin. Çimkî Qazî ji malbateke dewlemend û xwedîmal û milk bû. Lewma piştgiriya xizanên Kurd li Mehabadê dikir. Di destpêka 30 saliya wî de Qazî Mihemmed fêrî fikir û ramanên demokratî û netewî bû û di sala 1927 de Qazî tevî partiya Xweyebûn bû. Di sala 1942 de Qazî Mihemmed li gel hejmareke hevalên xwe komeleya şandina Kurdistan ava kir û navenda wê li Mehabadê bû. Piştre bi 3 salan komeleya Kurdistan hate guhertin û bû partiyeka Kurdî dibin navê Partî Demokratîk Kurdistanî bi serkêşiya Qazî Mihemmed û bi lez cemawerê partiyê çêbû û mezin bû û piştgiriyeke mezin jê re hate kirin çimkî partî doza azadiyê li Îranê dikir herûha doza desthilateke xweserî ji Kurdan re li Îranê dikir. Qazî Mihemmed rastî gelek pirsgirêk û êrîşan ji aliyê hikûmeta Tehranê ve hat lê ew yek nebû sedem got Qazî xebat û berxwedana xwe bo mafê Kurdî berdewam bike. Di 22 Kanûna duyem sala 1946 de Qazî Mihemmed yekemîn dewleteke Kurdî ragihand dibin navê Komara Mehabad an jî Komara Kurdistana Demokratîk. Ew ragihandina Qazî bi piştgiriyeke leşgerî Sovyetî bû û Qazî Mihemmed bû yekemîn serokê wê komarê. û tenê piştî 11 mehan ji ragihandina wê hêzên Sovyetî, Komkara Kurdistan û Qazî Mihemmed û Kurd xapandin û ji Mehabadê vekişiyan. Piştre Komkara İranî hêzên leşgerî mezin ber bi Mehabadê de şandin û Qazî Mihemmed li gel 28 sergirdeyên Partî Demokratîk Kurdistanî girtin û di sîviyekê meha adara 1947 de Qazî Mihemmed li gel hevalên xwe li qada çarçira hate bidarvekirin û pêre xewna Kurdistana serbixwe winda bû. Vê babatê temaşevan êja me gengeşe bikine li gel dîroknas Dr. Alî Mîranî mamoste di zanîngeha Zaxoda ji bajarê Duhokê li gel min e. Dr. Alî tu bixîratî vê boltenê dema 69 salan berê di dema dervekirina bêşewa Qazî Mihemmed hevalê wî jî hebûn. Çima hevalê wî bêdengman ne navdar bûn kes wan nas neke çima tenê em Qazî Mihemmed nas dikin. Zor spas ji bo pirsa de mamosta Qazî Mihemmed serokî yekemîn komar bû. Yekemîn komara bi navê Kurdistan û hat tê ragihandin komara Mehabad vê ew xwe navê komara Kurdistana Millîye bi navê hatiye naskirin çunkî destê wê Mehabad bû. Qazî Mihemmed naskirina wî nekiya wan kesat ke yani du birayê wî gelbû zimanê wî gelbû ew serkirdin partî gelbû wê hatin Qazî Mihemmedî an ku navê hemwan tê gotin yani arîşet tê datin. Belê. Dr. Alî? Belê. Belê. Min dixwast tiştekî din jî ji te pirs kira bû belkî telefon hatibû birîn. Belê. Li milekî dinê dixwazim mişte nas bikim di serdema nuha da gelo texmîna we da ev sala damezrandina Kurdistaneke nû be bi seroketiyeke nû be bi şîweyekî nû be gelo vê carê jî dervekirin hebin. Di baweriya me danê heyva çaran da 100 saliya Serkîzbêk Dawîtê 100 saliya nû 100 saliya damezrandina dewleteke Kurdî nû devan ev dewleta nû başûr bi anahiya Xwedê zendûbendê Pêşmergê Qehreman û hikûmeta Serok Barzanî bê avakirine
کۆمارە کوردستان لە هەڵ باشوەر چێ بە امتداد بش بۆ کۆمارە کوردستانە ساڵە 46 لە مەهابادی هاتە ئاواکردن و دەڤەرین دینی کوردستانê ئیدی دژمن نکارە خەونا کوردان ji bo azadiyê bimrêne gelek hewlê xwedane kar bi silahên hemû şêwayên hovane kar anîne lê nikarin milletê Kurd milletekî sax e ew milletên sax ku îro bi siba bi du siba ew ê her bikî mafê xwe yê rewa wek ey milletî di dunyayê de. ji dihokê dîroknas û mamosteya di zanîngeha Zaxoda Dr. Elî Mîranî gelek spas bû dem û beşdariya we. Di encama krîza Sûrî da ku zarok di rewşeke sêkolojî ne baş da derbas dibin ev yek bandora xwe li ser nîgetîvî li ser pêşeroja wan dike. Lewra rêxistina hîvaşîn xemxoriyê bi diyardeya sêkolojî yê li cem zarokan da çê dibe dikin ta ku ew werin derman kirin. Li gorî rêxistinê ku ji sedî û pênc ji zarokan rewşa wan a sêkolojî ne baş derbas dibe. Ji ber ku temenê krîza Sûrî nêzîkî 5 salan bû, lewra diyardeyên civakî, aborî her wiha tendurustî derketin holê. Diyardeya krîzên sîkolojî lê cem zarokan di demên dawî da bi rengekî zêde çêdibe. Lewra rêxistina heyvaşîn ABC xemxurî bi nifşê zarokan dike ta ku çareseriyekê ji nexweşiyên sîkolojî ra bibîne û wan jê xelas bike. على الأطفال لأنه ربما تكون المشاكل الأهم اللي عم بتصير عند الناس. پرسگریکا زاروکان یا هری مزنه لجم مالباتان چه دبن گلک جاران زاروک به تنها خارو دنن و گلک جاران پاش فادشن دخواندنا خدا و جار ندجمنتی دگرن اف بگشتی باندولا کلولاتا چه دبن به تایبت دماغ و شر و کشتن هبن يكونوا دائما خايفين. هلا هي الأخطار اللي بتعمل الأزمات والحروب. ev nexweşî çê dibin di encama çîrokên ku li ber zarok têne gotin ji aliyê malbata wî ve. Her wiha temaşekirina televîzyonê û bûyerên neyrewa ku li pêş çavê zarok çê dibin. Ev bi temamî bandora xwe li ser zarokan dike. حالاتي ترس جامعة هي تبول لا إرادي هي توحد هي عدواني هي طبعا فوقش كيجي انه وضعي ميسوري مثلا زوري برتي ده هنا انه في حاله ضعيش بنا وفاتش تانا بجاوي خادينا انه فا حالي نفسي وانا انه ايشي انا نتیجه مثلا خادی بر وانا تلویزیون دادی بینن و پرزاری جهان انه پیش وانا مشاهد بونه وانا رو مثلا حالت تبول لا ارادی چه بیه انه Parastin ji dermankirinê çêtir e, ev e gotineke kevne û dibe were bi kar anîn. Gava yekemî ji bo parastina zarokan ew e, avakirina bîyeke xwezayî, baş û paqij ji bo wan. من حيث المبدأ بالشروط الراهنة انه تكون العائلة هي المكان اللي يحس الطفل بالأمان. مرجع که کمالبات آلیکاریا زاروک بکه و جه کی باجی را پیدا بکه و وی دوری ترسیخه تیکیلی نوی به حواله وی را باش بکه و دم حرکتن را زاروک دوری ترسیخینه هر وها دبستان جه هری باشش با زاروک إذا بيكون في مدرسة، إذا بيكون في عملية تعلم، في إمكانية في مجال للعب مع الأطفال. Lê gorî endamê rêxistina heyvaşîn ku pêla zarokan yên ku krîzê bandora xwe li ser wan kiriye ji sedî sî û pêncin û dibe ew were çareserkirin ta ku bandoreke selbî li ser civaka Sûrî di pêşerojê da çê neke. Krîza Sûrî bandora xwe li ser nefsiya zarokan roj bi roj dike. Ev yek xuya dike li gorî hêjmara nexweşan ku derbasî navendên dermankirinê dibin. Ji malbatan tê xwestin ta ku li zarokên xwe bipirsin, ev nexweşî wê di pêşerojê da bandora xwe li ser jiyana zarokan bike. Welat Bekir Orient News, Aynteb. Piştî destpêka şoreşa Sûrî bandoreke mezin li ser ramanên hemû pêkhateyan çî bû û yek ji wan pêkhateya milletê Suryanî bû ku ew di herêma Cezîrê de bûne sê beş. Beşek alîgirên rejîma Sûrî ne, beşek di çarçoveya rêveberiya Xweserî da ye û beşek hîj li milê şoreşa Sûrî ye. û carnan jî nakokî di navbera her sê beşan da diyar dibin û hîn jî ew negihîştine lêvegereke siyasî û leşgerî di nava xwe de. یەک ji girîngtirîn bandorên şoreşa Sûrî cudahiyê di ramanan de çêbûn di navbera alîgir û rikpir ji rejîmê re. Ev cudahî bi şêweyekî balkêş di civaka pêkhateya Siryanî de li herêma Cezîrê diyar bû ku beşek ji wan ji rejîma Beşar el-Esed re alîgir man û beşê din weke piraniya herêma Cezîrê tevlî şoreşê bû.
پشتی راگهاندنا ڕێڤەبەریە خوەسەر ji hêla PYD ve beşek ji Siryanan tevlî rêveberiyê bûn û dest bi avakirina saziyên xwe kirin ji wan hêzên ewlekarî yên bi navê Sotoro û ew dibin navê Asayîşa Rojava de û girêdayî biryara rêveberiyê ne. Her wiha hêza Encûmena Leşgerî ya Siryanî hate damezrandin û ew di çarçova fermandariya giştî ya yekîneyên parastina gelî YPG de kar dikirin û anha di çarçova hêzên Sûriya Demokratîk de ne. Li ser asta siyasî jî gelek kesayetiyên Siryan di rêveberiyê de ne û gelek ji wan di saziyên rêveberiyê de berpirsin. Hemberî vî beşî beşekî din ji Siryanan hêzên Sotoro yên girêdayî ewlekariya rejîmê damezrandin. Her wiha gelek ji endamên milîşeyên beravaniya niştîmanî ya girêdayî rejîmê ji pêkhateyên Siryan ên got di çarçova vî beşî de ne. Dimîne beşê sêyemîn êgo ji wan her du beşan dûr bû û hêj li milê şoreşê ye û piraniya vî beşî ji Partiya a Sûriya Demokratîk in û hêj karên xwe duwarê civaka sivîl de dikin û neketin warê leşgerî de. Cudahiya ramanan di navbera her sê beşan de di daxuyaniyên wan de diyar e ku Encûmena Cîhanî ya Siryanî piştî ragihandina federaliyê PYD bi zordestiya Siryanan tawanbar dike. Beramberî wê daxuyaniyên Partiya Yekîtiya Siryanî ya ku tevlî federaliyê bûye dibêjin ku federalî misogiriya mafê milletê Siryan e. Tevî gelek hewldanan bo yekkirina helwesta Siryanan li Cezîrê û yek ji wan damezrandina lêvegera Siryanî li Qamişloyê lê hêj her sê beşên vê pêkhateyê ji hev cuda ne. Îmad Kurdo, Orient News. Dawiya bultana me de dubara kirina serûnçe. Hêzên Demokratîk xweş bû rêzgirkirina Reqeyê amade dikin û Amerîka rê li pêş kontrolkirina bajarê Ezazê digire. Li hevkirineke Rûsî û Amerîkî li ser çûna serokê rejîma Sûrî û rêkberiya siyasî û ya leşkerî bo Cinêfê li Îstanbul dicivin. Firokeyên Tirkî gundên Duhokê li başûrê Kurdistanê topbaran dikin û kuştina 21 leşgerên Tirk li navçeyên Nisêbînê. Pîdiya we yên giştin dawiya bultana îro heta bultana siba her şad û bextewer.